Noq Nixhtej yings bis kongo absho al popti yet kuy balek absho al maya bierchega shabe pasun shani an kuy ikti Noq Nixhtej Oxk'Onh Mis oshimiche ocheyabe chalin aktila. Abunekla ushan mas chayos ba Oxk'Onh Nixhtej Oxk'Onh Mis ohune ich niman tri. Telan maushiu kang Nixhtej Mis yet mayil nino ich niman tri ti. Yushiu kilalshin ma el no yin angetet met. Yet mayil ni met ta ma el kang no ma ok tsukh noch met yin Noq Nixhtej Mis ti. Hatu kam maslari con Nixhtej Mis ti yangewi. O yah ayuno ushan mas chaches a yeb hune ni anchik. Hunem chan mas ling pas ano ma okpar ich niman ange uneksha kawi akkulal yeno. Yukaw ange yeno shin yin shapashune nakni an sakh chochu ma beinos ma apashikokspa. Yaha mashtigani noch mas ling bas bano to ay loch ich niman ange yuno. Kawunay ma ange wino Nixhtej Oxk'Onh Mis ti yaha ayune matanga yokpe. O machkulu hekor shiune no. Magchongkol niyan shiun shano. Haktu mauyichi kohno smiaulai. Tak an ushan mayabe pashmesh ich'i haktu mausna chano uneksha. Wakas kulchanil hange wip ohesh kau kulchani an sahach mahodi shimechtet no. Waka uneti ahamnan yilni Noq Nixhtej Mis mech ich'i tak an skulchanil ayay tohin yan mamech tinangshin ay shaune agyet pino Nixhtej Mis chiet sachchoch. Haktishin ni sheunin hapni shanapashing stang balune kuy ikditi yahayil al khini pashiltune kuy wabal chalin aktilam. Tayunuk an mananyilot matoyushil skap machaya machach el kantet yila la wotahngeni wak am takul snabal yutu machashtona yin set yilot to yila la wotahnen set ayay toh yin yanma. Haktishin ni sheunin shapashilto kotiyosh baltet kauche ileba kauche tangeba Shila wehko ba.